boljim BH busom 2016. Za titulu Autobus godine nominirani su Higer i Sirius. Isuzu Cityport. Scania Interlink. TAM Durabus 5. Kako je žiri odlučio, reći će nam gospodin Braco Tomić, predstavnik Automoto saveza Republike Srpske. Gospodin Tomić, imate čast. Da nam otkrijete koji je to najbolji BH bus. Dobro večer. Želim da vas pozdravim ispred Automoto saveza Republike Srpske, a pobjednik u ovoj kategoriji Autobus godine je Isuzu Cityport. Istina častitke i